Nanang, asino di lalaki nga nagkapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayom na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo nga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa lang ti boyfriend ko. Kat, adan tulad ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako, tani. Kumbutan di ato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkaponda gito'y nagaduan natin. Adda pa'y ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat. Adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibus amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kao. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at akanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasidaan. Nang ronan no kastaya kapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kao. Ang apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ang ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na jakab sa maw. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Ang damat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intod na Alaan nyo, sakbay nga ibabaway na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atane. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran ang awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranrana namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Nga oras no sa mangpet ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na.
Ay, agawidak nga rudan yun na. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Orayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang tipo masyar. Ah? Si kamot gayam, Ramil. Sumra ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anon. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. Ket kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang liyon na. Ay natin na. Iaalaam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Aw, tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanon Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ken ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ipagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangaw. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak, Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanya. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang liyon na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang nga di imbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang nga naimbag ti pakiin na yatam ah. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na ah. Diyak pa'y mat inaklonday di Ramil, manang. Ibagbagak lang mat ah. Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, api nga taatunggal adag gandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya ka maysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ka paraken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput da di abaro. Ay na, nanang. Nasingpot lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay na anak ko, ibagbagak laeng mati mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanen ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa nagusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang ka nga ganat nga makiasawa. Ay kat bayam ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni tatersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasak kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka.
Ang mukunan ni Manang mo Alyona nga adda ka no boyfriend maun. Ha? Okay lang matkit day. Sumapulak lang nga ay ti sabali apa kay karyanti ayat kaw. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit day. Kat saan mo't nga isot ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagararum kan ka. Nakadamagan nyo, auntie? Ni Andi di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Isumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Ngam mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winangam saan kumamot arumbang adadaulan na kadagiti tattao, auntie. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya maa. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas jengay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Ngamawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpatkit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kutpadpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na, Nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, nukasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen, Nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan, Nanang? Jak bagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, Nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbang kan Luna. Umay ka, tayam amo na ta kano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, Nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangput mo't laang tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la simbang pag. Ay, agora kayo. Agpractice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Amo yung jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Dahita nga rod ti problema. Oray karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My Nanang Lourdes or my mother. And my Manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well.
Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti kanak ituli ko ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuom dito yanak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasaritan nak je purinar. Anya nga iti isong-sungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no purinar ti agsao. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak datang nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidog kanya. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti iyang les. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nubyo manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak mo ada kita nga lalaki. Di damat makarek na. Anang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti English. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatamat ngamin nga ako nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tina. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdat-daton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam.
Inwaksik matladagos. Thank you nga rod aklunak mat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga ag-aram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mo't nga minti pa nagsarita taitay manang. Ada ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na. Kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya! O sige siya kun! Ibagam nga araman nak! Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay idtan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katpas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mamay. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulat na at iyawag ko kanya. Aywan niya. Siging man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kababain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Wana nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni Tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umay itoy. Ay, ni Tina ti umawag. Hello Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko ito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto kang ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Baldo lakay. Apay no itidtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka. Marigrigatan damutan nga sa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pag titinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, ti kasta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamay.
Nagalas sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek, Susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak, ide na tayon akong parek. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yun. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kastingar aramidan na. Isubli kong tayo binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, naggiriga lagat ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan may alo, ti da katuganga. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito'y lugar tayo. Awan kanutso kayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas di ta amata manang. Kaslawan pakibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadanda iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagidalaga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na tatinultulungan kamot idya nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, Susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa tinaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. Adda awit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yung adwa. Tano na barte ka kon.
Gundawayan nyo matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam ngaminan susi. Agin didi ka pa'y laang. Mapakawan kamot kat no aklunam tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasaan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pay laputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arog dagi dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Ganday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na po nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagi dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siya. Diyak mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, ngarod Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan di nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga rod Iso nga adayo tirik namin gini tatang. Naunod ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na. Imutan na. Gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti tayo abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak ngarod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para ka na kami ngam di na kayat. Wen ngarod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbagak kamin dagitan, ngamawan latta. Natangkan latta ti pangedang nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Yung kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron mana. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pagit din Di nakmairining. Kung nakariingin na ka masapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula.
Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay ah. Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, baba na kon. Nasakit man ang tiyan ko ah. Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan kalaangan iti kaduam agtrabaho iti talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan ah. Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga uray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka di tabron? Masaya atlet na bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya! Wow! Kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man no bigat bakit? Inkanto gumatang iti materialis. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaatin lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka nagiti dadakkel ko, Jimmy? Kung bakit? Ikararag taan na salon at pakanayon. Tapno napigsatan at ang trabaho. Nang runa kanya. Wen lakay. Kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalat ta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanyak. Dagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada. Iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta. No addadalaang ditaw nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damot kan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugaling. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidin da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayon no pabayadak titawidan nyo. Sana balay, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngam san unay analawa.
Imbes asabali ti paggatangan niyaw, da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales, tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo a bayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at idaga atawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Jak amu ano bayad daday jay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rudida di bayad daday jayan. Di da mo lamasangong agamulun jay daga. Isu ahabang si Bibiyaga, siyak pa'y latimang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay siya. Baknang damo ilangan. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Diya mo kang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maammo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag, ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umuta nga. Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpigsama tan titudo bakay. Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramiden ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Atlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga rod. Nabangkrap mo't jamulak. Na dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kaw no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awang magarod pagbayad, kumare. O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti ambok a solusyon day ta, paray. Yeah. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo adayana, sana pudpud no anagan, tintay idrama ita. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear Manang Biyanan, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Guwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapu tay stambay.
Ngam ga po itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko, kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukon na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami mo tapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Jesus, tapno'y bagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis itirik na. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny? Anya ngay. Kaya't na ko no saan. Ibaga mo nuwen no saan. Tapno amok. Mayak to pa dito balayaw no saan. Ano dinak kaya? Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, Shak Dula. Yakusan! Ha? Halaw! Ang magalistuan na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw lang kung may timanabutay. Hindi mo pa'y maaramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Talag siksikog tan aramidan. Istambay. Ay, panagkunak. Baliwam tulangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Paarakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay tayo ito'y alam mo. Kumanagat. Tulog ko, wasiwas kan. Kumano ka man! Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkang arodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Mana! Saya may nakarik na dahi dya taaw. Kuting manawain. Apay ang nagbayagan na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutiag pili iti pakirelasyon at. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilyana isungay. Nasaya at ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahil talagi puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kengkwana. Ito nag-asawa kayaw. Kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Ito lakayan. Ito nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggalag sa odya amana. Ket problema ti bagbagada. Kanang iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita. Sugal ditoy, sugal ijay. Intod sumangpete na nabartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang. Agpanunot ka anay bag anak ka. Mukmet kahit adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanent ya pagsakulam. Biyana! Birbiro dayjay ti pagsanggiran na. No oras sa ading nagtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakang kengkwana. Anya.
May karem, sinaamon da dya tao. Nagsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dya anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amang upay dya anak ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dya anak ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararbem kanu aya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklunak pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga, asawa ko na. Ay, nagluko kan. Pangasawa ka, kaawang mo pangasawa. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin yung ababoy. Ay, naglalaing ang betan. Kukwa tayo aya dagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kwa na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kaya bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Ultimo kalding. Ano asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbay. Professional pa'y mangarot dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukasta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usarin nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay ko matatong palam ti karim kanya. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso kun ayat kao. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabitlang Letoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay na, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa hanay. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Na, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak nagbayan. Ay! Nagkuyog na manayin. Masurunak. Ay na makabil kung sandya naktanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na dahi dya lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog na. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggan di anak mo pambagbaga. Subag. Nabayag may tadi may just tambay anobyam dito'y balay anak ka. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ani, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. Ay, mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki keng ka. Orekas kasano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas na nga ron. Di kag dandanag. Lipatom kiti day di lalaki.
Ay, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun tiya gawad. Ay, kasta aya. O mga min cellphone na pangawagan ko makengkuana. Tawan ti agbayag a cellphone kengkuana. Ano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron, tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anyang atan no agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay tita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawa. Ungtan nakmay. Siyak ti makaam mo. Uray simple la akasar. Agdiskitarak iti kwarta. Adda mo kapagutangak. Uray tinagakto na iti binulan ti utangak. Ay, wala. Sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan no kasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni indon bigat. Ay manjak. Jak kayat da dya lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mong ay no isuti kayat jay anak ta. Suportaran talat ta kuman jay anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay pumanawa. Jak kayat ti makisango kada ko ada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon may. Amuna. Naira na lang may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta? Adda bayada. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Vinay. Piyesta di ka bangi nga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita, awang pala kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot na kas tatimbagana, di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh, naibagmantad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta iti piyestaan. Tanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak ka. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw to, agasawa kami, tatang. Kaya nanay, nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi tayo namin. Pas da ito yun nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulak mo, tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talaga nga ipamaysa kong ti agbalbalay. Promise. Karim day ta takduram day ta karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalay ko. Tapno saan dako natagtagibas sitan. Iso halas da ito yan, why? Agsingsing putak to no malpas ti kasarta. Promise.
Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa yung harun balasang ko. Makalawas na ni Ginapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pakakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman ay naktudamagan ka ni Kakapitra na nagkuyog na kat ija anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny jidim saag. Ay, wan. Kan dim saag mo't jibakat a driver. Sino ti kanwa ti anak ko asin mang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Nay ba nga oras yun, tata? Kastamad. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apaya kas tater aramid ang pinay. Kasano ni Diana? Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Gusto na ita na panagsangsangin mau. Agragsak ka ki at na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakteja, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka ki tasan kayo pa nagkasar. Kasano nga nung nagkasar kayaw? Sana inaramid ti kasjay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga arupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknag. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas ti aramid na. Nalpasag ti kasarda Benny kan Nubya na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Kasana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si ka Ginobia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tama si Kuga kun. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na. Nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Ni timarayan ng imadayo. No kasta? Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Anday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang? Ni Benny nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakas-kasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan anatuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan iti hustoy di sana siyak ti ingkalaysa ni Benny. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na payan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Anakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala,
May saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma tagtultuloy ti kinaragsak ken kinasalon at yo apada-pada. Ala papagayam titan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, idiawang pay asawak na sumakiti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustwak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasa. Kat aramidak ti amin akabalak, tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay. Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadaw. Agpapaubi nga ngaraw. Tainak agaram. Anya! Kasta mamapanagaran. Nakasalikad kay tibunag. Ken, apay, asino ay ati ararmag? Di nga'y pingkay nga na ni Manang Karya. Anya! Ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sa taon na. Kinsina? Ay, sumapul kay ti sa baling armag. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ngay, ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iki anak na. Ha! Anya kunana. Sigay, armablang ti anak kao. Kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay na. Naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha! Isu nga amaw, ngawang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya! Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak nyo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa kinapuno na Karya. Kanayon ko bagbagaan ni Carmilaw. Laplapdak no kas di amapan iti balayaw. Ang amhayapaw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y taramiden na. Ay ko, bayam Karya. Bagbaga aktaw di anak kao. Agyaman tata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita aklaangan itinasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Oray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langan nga ag-iten. Sa amon tumapan arman, tanay, ay, ako nakapabain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? Nukas ta nga ro, sarde nga mon nga arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay, grabe mo, kita tataw. Umapal sa ngamin, tay kaya Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, ha? Carmilaw! Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di na kayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di kag danag, tadya akong sarungkaran di anak mau. Tanya kaya mau, si Katermag. Pulos mo ta?
Ure kastuya, laki kita, adamet taste ko, Jak pagan, ti bumakita, Ni, tanangam kumamit ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya, Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating Jana. Umay kalabuya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kitam ka dito yung mata kading kao. Ni, apay tamatam? Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, main. Hinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang kading kao. Dosi pa ilatawa mo idi ka. Nainlaba ka nga. Anya? Di nakman lukon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga limlimag ko dahi jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamang yibkas iti mari-ri na kang kadyana. Ay, ayateng ka. Iko awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agiskwela ka nga? Kaagbambantay ka mga dito istorya. Di ka mat agis iskwela. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Kapay, anya kaya mo akursaw. Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, agin roll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayatan na, pagadaleng ka. It urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saanin ang masapol at damagim, ading ka. Balasang kan. Apay, manutawam, ma'am. 17. Balasang kan na, iti kas tatawam, ma'am. Ay, ulit, ay. Nuaklunin na ka, pagadaleng ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Nala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ay papanaman na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atirarman. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung di anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manen nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latinake mau, taparitan na ka amangarem ija anak na. Ado dito ti maarem. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manen nga ijararman. Diyak pa'y laybagbaga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kan tatang ko ti singasing mo. Kan uray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklunin na kaon ta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ubingak pa'y ngamin. Mabalin makiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, Uwan, Manong. Basta pagadalan na ka, Sige, tulagan taday nga, dyan Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Ayan, tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, umantada pangusarap. Pangusaram? Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, atay taka manin ako na. May ibusan ti urnong mau nga karkarpintiram. Nga po iti day dyan. Tulungan ka makaiskwila.
Tapno inton agasawa ka main. Addan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mo. Una, Apay, nubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan at ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak tatang. Ay, apay nga bain, anak isem ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ijer ang tingkar arman. Dagita ang tawon kuma iti nasrok abayin ti termem. Wano dagita ang tawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mau. Basta yag yung turnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kuana. Wan, kapag naibos nga ro doon tayong padulin na kwartaan na kanya. Isaw ti papapanan ti sildo na agkarkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti sidaan bay? Kahit saan nan sapay mo't anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangken ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangken ti ulo na. Aw, anto'y ti kwartam Jana. Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sika ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga apag negosyo. Intag ko aming keng kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan anyaman na apaw. At da nga mintulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso atultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimmar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kunayon, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tanag paisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo, barok, sumra ka. Ay, agyaman nakapaw. Apay, umay mo ka di man nanik kanita allowance dyan apo ko. Nakalpas mo taniti pa, nagadal na. Umay ko la sarong karan, yung kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sino kunti na itay agsapa? Anya? Kaano nga sublay? Ay, jakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Ay, sige nga rin apaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Neka di kagungot Anyat pagungtam ngay. Kasanaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan ije balay ni apong na
Amang ngaraw. Sumanubli aki jay. Ni mawan lata. Anya? Nay, si Kamat, Carmelo Barok, sumrek ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, adi na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, ngayon tarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayo tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko ang makasarita. Mareglado barok. Ibagak to day takan kwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawan dengdenggen na. Anya nga ita. Sumanubli kanumag ije balay daapong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na jaapong ni Jana. Dandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumrek ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Nabayag mo urayag? Di yun sa mo imbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya? Ay, sana mabalin Hindi po ko yung tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kang kuhan, ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana, kaya iso matungpal. Tulagan nyo nga. Apa man na makaturpos iti panagadal na, kaya aklunan na ti ayat ko nga idadatong ka. Kagkasar ka na Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Adaya nagpinirmaan nyo, barok. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pambanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyong olbudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami baga ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isuk maaramid. Ibagayo, day takang kuwana. Ay, sana mabalinti kasta. Dakil ti habol ko kanidyana, tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana diti lugar tayo. Kantan di abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda kano iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jayada. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanangin. Ala, aklo namun tigasat mo kaanakan. Saan siguro ani dyan at italaga para ka? Ubing tumating armain. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armain. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayatan tay. Manjakaw? Natitikrakon? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas tiyal daw, ininot mo't saan nalipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso ti naramat ko nang ikasar iti asawa. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawa.
Alakastan, to'y pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, sa kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit, napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama at pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama ita, kat manipod kinipagayam tayo nga isong, saan napudpod no anagat. Dear Manang Biyana, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padrama kan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysa. Asawag, abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na giti aginak, Manang. Abaya napasama nga katakwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anta sarong ka nakabalasang, Manang. Ah? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Enta na. Awan mo siguro dakis na, tabalo amitay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagbiitan. Nalado ki di Nagriga ngamin ti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagarami ti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag ko ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa balay ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, mag-isong, sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom siguro ti makagapaw. Nga pa nga imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tarik namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga ruday. Ha? Kasaradagusan? Una, di tanto malatong palta sana ya? Wen matkit di Anya ngay, umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay sa tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sigaki di mait. Sana tila pampanunutam kaanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na, sa bali daydi mo ng asawam. Sa bali matita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin no managibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na ornong tila baak. Bumasi ngamin ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay di karayan Itong bigatin at akuyugang ka. Hadapay ngamin aramidag itay yatalong. Ay nakabalak mga urewang kadwak. Kan ada papanak no bigat. Alak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka?
Nadagdag sentong tilopot na nabasa yawim mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikatin makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mo ti karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa pa agtun ti mapan aglabayin tun bigat. Kanakan! Kanakan! Ini angkel ko na jay. Apa yang kal? Ay na ibagtay may ka. Ay ni bakit mau? Ikakitain. Alari bungbungan dagiti tatao di karayan. Ay naigalis ka na. Anya, sa dino bandang kal? Condolence bayaw. Ha? Ay, agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isang, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din planom ang mga sawa manan. Awanay, manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mo. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Ustaw, mabuti nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcela. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apa ni Arcela? Ag naudamot gaya man dito'y lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Uy, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Apay no armam ni Arcela aday. Saan man atila ibagbagam mana? Ang mga lumasulisog ka mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcela. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Nana. Ay, isaw. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. No kaya tanak ako ikasar ko adagos? Amaw, kayat kalaunay para iti anak ka, baraw. Madlaw ngamin anagagut kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Mayat. Mayat ti kasta, baraw. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? Una silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak kasarta dagaos. Kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan do pulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga, Rod. Aklunan kan isong. Ngamen, ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagarod. Ay ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Ina agara manang. Di mat kagap-gapom ijay balay da Arcela. Agsubli ka manin ijay. Kandi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan. Saan ani Arcela termay? Sino nga raw? Ni Angelina. Diyan anak da tata Francaw na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang arudan nobyam. Ay kiwana. Tapno da reserva no bilang mabalo akto manain. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamay. Nasaysayatan tag siguradaw. At least,
Adan to mangandi nga kanyak, no bilang mabalo ak tumanay. Anya? Ay ayateng ka talaga, Angelina. Sabay ko mata, adan namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatan Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulin ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ha? Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, damo nuwang kao. Magbiro kak to iti baka Sa nga pulo ababaw. Pagbalinak to 20 no kaya na. Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Mga numabang lasti saganan no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin I love you to ko nam kanya kaon. Sige, alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige, I love you to man laangan. Ay na, agyaman na Angelina. Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isang? Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkit daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak meten iti apo kaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinobyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basik ti kastos. Anyat kayat mo asawan? Birok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy? Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? Ilimod minton at ipanagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo, iti pagkasaramay. Mabantayo, iti sa bali a lugar. Tayo iti restaurant, ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti maipapahan iti nobyom ani isong. Agkasarmat ka noon. Ha? Mi, saan pa'y mat-anatulag ti kasar, mi? Ay, sa bali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arcilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta. Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito'y aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan mi kini Angelina. Ang imsikat ikasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong. Kwa, sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin na kumarsilay. Sorry saan na maulay. Ala, agawid kan. Dapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. At dapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Eh? Kasta Imbla na mo't iti-itday. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw.
Tinasaya at alam ti numero ti cellphone na. Tawagam di anak ko. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasar, ta? Lipato mong day ta akasar isong, tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan, naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy ka matgayam nga uray balukan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan ano. Bye! Hilaw! Hilaw! Ngay? Inidalan? Agdis kitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry ha? Nag-break kami ka ni Arsilay. Si kati kasar ka? Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano isaw. Ay, awanan manang. Sininaanda mo dagiti nubiyakaw. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amum aya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskartem ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangan. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayla ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akam maliti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaramit ti sa balay. Katita nasurukan na 50 titawin ko ngambalo aklata. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuto nga. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan, ti pagayam mo, iso. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat di mon kayatagaram. Adakan ka rayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay kunada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag nginamanan, iti tonggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, agtaray to istoryak kadagiti talo nga anak ko. Kan iti asawa. Nakurapay laeng ti panagbiag me. Ngem, nakaadal dagiti duang anak me, gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Ay. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka solidad. Nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan Taya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito ingay. Ay, damagan nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yan.
Di kayo matanagan sa jak tinakaw na ita. Kurtang tingkatang ko kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya ngay tikas talang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumulang. Ay, nagloko kaan. Apaya pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Gamday tumulang papaanawat yan muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni ti dayjay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kawa mo permanente at trabaho na. Oh. Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. Awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na pailaka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay, siya ngagpampanunaw. Diyay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti pa nagsasaom Oho! Tauray kas dyan ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din, tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, kabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Magibabain na dyan kapsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nana. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asin na, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pagibabay na talaga dito yung tao. Nabartag man ay tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. Uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur. No apayakas to, ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi. Agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yu kugtaran tata. Kaasi mo. Magibabain. Lablab sandalatan dito. Akas tatilakana. Ha! Aywan kayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa. Tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin na dagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawata kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Nangalaam manan iti kwarta. no kwarta lang nagado ti mabali na pagdiskitaran di ta. Nakumboya day ta. Anya? Awan tumang amin pagkatangan iti masiday di na panami kadag iti barkada.
Iso nga itagkula kwartaan. Ay na anak kau, sardengam kumandag bartag. Kita man tay tsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ah? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ko. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bayan dak ka din anang. Sa nabali at mo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Wen tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ah, ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tata. Kababayin mo no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo tin trabaho. Kaya man-ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makaumay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramid iti balay. Ah, ay, malangaro na. Nakamilatan ka ni Nanang Mau ti mapaan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ko. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak ko. Ay, di ka umay ayban. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay Jai. Mangibabayin kan tumanan. Itanagmat. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom umay ka anak ko. Ay, wait na. Ala, mapangkay nga roday. Sumarunuak ta. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga rod. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan. Nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo, ayan. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin itong madamdam, ha? Di mo ngaming kaya, di amak adumar ayak. Tamang ibabayinak kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahin. Ure may salabutay. Ay dah, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Mariaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agbord exam Tapno makatrabaho ka meten Ke agsweldo ka meten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations. Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kabsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mo. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ayban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 lang arilo day ta. Inggatang kon tayo tangdang ko anak kay karpintiro. Hindi kalma. Ay, agyaman naklata manong. Maragsakan nakatan di adal kan. Sana ka kanya. Ay, ano sandaway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain.
Nalpasan ti balay mo, Manong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Di ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretsong aramidan. Anya nga Adan trabaho? Addan, Manong. Kas-kastrag ko lang hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay ka. Ay na, talaga abalay ti umuna nga ipundar ko, Manong. Lugan ti sumaruno agatanga. Ay kawan na, tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Kamay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayandan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga noanda maitod mo, uray, isang ribaw, wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam ada ijibang ko tisweldo. Ada ngamin yung orno nga. Anyat yung orno nga, Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor orno nga. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat yung orno nga, tatang. Ay, anya mat yung orno nga ngay, ma. Agurno nga mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mat problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurno nga kiti pagbalay ko akasi ti inaramid ni Manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakad. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamait nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tanak ko na nangagpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Gusto mo't kitday, tapno adda pakakitaan da iti sweldo da. Wan mo't kitday Napartek man na simbang pet, anak mo. Ay, ikaksantap no agnakan. Ay, nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Mga no agid daman ay jarubayan ay mangibabain. Nana. Agtaoy. Insang putang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatuma day tuyo, anak ko. Nangalamay dito. Intindi bulkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nabartaman to yung anak yan. Ay na, una yan ti kasta lang ang anak ko. Namurmursang maning tabadaw. Malaing ka agsukatan ako. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ko ni Tata Bantar. Nagtarimaan iti kabinida. Nagtrabaho ka? Wala, Nagdamangayab ka niya, nagtrabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Kwartayo, kanitatang daita swilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Ilib-libre da lang. Anya? Hala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kailuto yun, dahita ikan. Tapris ko dahita. Ala, agsukat ka nga rutin ta maturok ka, waan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, mata na aganak lakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad, di pa nagawid na dya tao. Tamang ibabayin tumutlaang. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka. Kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kasjay ni Ivan, saan anay mo. Uray ka na yun amabartag.
At dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwarta ta. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo lakay. Tama ka pasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, napartakan. Makituro ka man, hindi balayawan na silang. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Dito niyo pa lang ti sweldo. Alaag tao, at pangigatang dita. Bakit? Aking materyales ka dagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalami ting katang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabangibang a barangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Anak! Anak! Lumabas na pa'y! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdaras at tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Nanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon. Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa'y Ay, sanan. Tane, dapay papana. Ang mga numaladawa. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablabsan da talatan nagiti di adal nga anak ta. Anang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito yung balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita, purdiyak at anang. Ado mo ilata, ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala, dagiti sweldaw, kiso ang naurnaw. Kiso na, tinggatang ko materialis, ti balay. Ay, naimbagman anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimaan to'y balay tayaw. Awan mo siya bali, amang patarimaan, no sana siya. Tadi mo pa ganano, dagiti di adal akakabsak ko, apatarimaan. Tada mo bukod, ababalayay. Ayos lang kanya tata. Di kayo madanagan. Tauray kas tuya, laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nauray mamarte ka. Ay, ban anak kaw. Sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir beng. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikag kumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan anak ko, tanarigat ti agsakay. Iso asalwad am ti salun at mau. Bawasan basik ti panagin inom mo anak ko. Wan nanang. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot matla nagbalbaliw daytoy, gat impamaysanan ti nagtrabaho. Gat itaag sa saronon ti kontrata na nga agaramid iti balay.
Kita man latibiyag ngagpaisoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pinta sa aturong tibiyag na. Ngam di na ninam na mga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutem to, dagiti imbalbalikas mo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Diba kasaritan ngayon tayo dramay takat manipod kani pagayam tayo asator saan napudpud no anaga. Dear Manang Biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito nga experience ko itibiyag ko. Kat tunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuwa, awan mo iti panunot ko na italinay. Kin may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasang ka. Naimbang nga oras mo, Manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang Manang, ha? Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda ngamin problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rod itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kat jakmat ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Po ngamin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gayam. Pinay, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi Manang. Jak amo timbagbagak. Kay, amangan no adda pa yun napasamak itinagbaitan niya. Adda nga rod, bunga lang ti arak day chay. Daitan, tibagbagakan ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat ngamin ti mangipakita iti motibo kanyak, Manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Uwan, Manang. Ay, kasaritam to nga ro din ni Bayaw. Tamakipag naadak pala dito balayo. Kapabayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot, Manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ha? Uwan na, Uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mau. Benjo, tata. Ay, stay, Uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't, Uncle? Ay, umay ka. Umay ka, barok. At napapananta. Ha? Sa dino, Uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, Uncle? Ada. Hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to'y kabsat ti asawa ti kaanakak ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Igamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Aga playa ko mga aga-broad, Manang.
kat si ka At dalatakan ka day ta. At daramata makwarta. Ibagam no kasapulam. Ta nakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you manang Ngam adapay mo't kwartak nga ramatak. Adapay mo't nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tintiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Isa, napanunot ko ti ag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit agti-asawa. Sana bale, tanasingpet mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarta. Di ka madanagan manang, tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Di manang. Saan mo ta? Ulitag benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupamot aminen nga agkursonadakan ka. Mga sawa ka kiting. Taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayo. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw? Sana nakaskas daaw? No ado dagiti agkursonada kang kuana? Mga sawa ko mga minong tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga, no di na pa'y kaya mo iti mga sawa? Kamay sa kaya nan sapay taga-brown. Sapay la ko mga rod tama pag-asatan nga aga-broad. Benjo, kursonada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iti lugar yaw. Jack type day jay? Isu lang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanya. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanya. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka dayta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan, manong ko nablatan kanya, Benjo. May mayat adenggen.